ریوبریا پولیسن پارێزگا دهۆکê کنگرeyekê rojnamevanî da polîsên Dihokê desteserkirina 11 tûmetbaran her du mehên borî da ragihand. Êk ji wa tûmetbaran Prages Türk e û tûmetbarekê dîtir jî piştî ku tawaneka kuştinê Silêmanî encam day, berevsînorê parêzgeha Dihokê reviye û li qeza Akirê hatiye desteserkirin. بکوژک القضا آکری هاده دستر کردن و هر وصا بانده که ساخته کاری القضا بردارش و دو تهمت بارن کو گفن گشتنه کرین سنور قضا زاخو هاتینا گرتن و هر وصا دو تهمت بارن فیل بازی سنتر قضا سمیل کرین و تهمت باره که چهار دزی القضا آمدی کرین هاتینا گرتن سنتر قضا آکری دستر بکن اوی تهمت باری هفت دوز دی سر بوینه زده باری کو دوزه کشتنه پارێزgeha سلیمانی سر بویه هفت دوزن دیجی ین جورا و جور ین دزی و فیل بازی و گف کرم کشتنه سر بوینه تاوانên hatîne encamdan jî cûra û cûr in. Tawanên geflêkirinê û sextekariyê û fêlbaziyê û diziyê ku li Sêmêlê du tûmetbaran xelek ser dad bir kûçmekê pareyê jê werdigirt. Beramber da mezrandina wan li kompaniyeka nafteya wehmî û li Amêdiyê jî tûmetbarekî pirêka karê xwe ku danana satelayta ye, çar mal çelandîne. پشتی دو تهمت بارن بسردابرنا ولاتیان هاتنه گرتن کجمکی زور پاره جی ورد گرت اسوس دای کل کمپانیا که گازیب دامزرینن بله پشتی دیفشون هاتی کرن که اف کمپانیا وهمی بو سنتر قضا آمدیه پشتی دو تهمت باره که بشوه که رخصتی پلان دانان و چوت مالا و بوزانی که وی تهمت باری شارزایی که گلک باش مالا دا ورد گرت پشتی که چوی ستالایت آنکو صحنن اوان مالا چید کرن کو اوی تهمت باری چهار تاوان مازن تاوان دزیه انجام داینه سنتر قضا آمدیه وی شویل خاره دفتر کو دلاریش مالا که بریو 48 ورقین دلاریش مالا که دی برینو 400 غرام زیری اش مالا که دی دزینه هر وسا دو قایشن زیری جی کو بهای وان نزیکی 170 ورقین دلاری بویه اجمالا که دی دزینه هر وسا ریوبریا پولیسên Dihokê plana xwe bû bêhnvedanên Adar û Newrozê aşkera kir ku tu rojanên bêhnvedan û seyranan da dê polîs li hemî taxên bajêrê û cihên seyran û geştûguzarî hene belavkirin. کومبونک برفره افسرپرشتی ریوبری پلیسên parêzgeha Dihokê Lîwa Tarek Ehmed hate encamdan û amadebûn û pişikdariya hemî ریوبرên polîsên qezayan û ریوبرên hemî beşên افسر parêzgeha Dihokê ve ادوی کمبونی دا بش پلیسین جولانوا و توان هات راسپاردن کو پلان کامکم بهت دانان بو هی و آداری و روزان نوروزی و روزا آگیری افسر و پلیسین دهو که همی دکمنت آماده باشیه دا و دل سر پنج کرتا هنه بلاوه کرن تهتا زانین کو پارێزgeha Dihokê cihekê êmin û tenayê her du mehên borî jî ev parêzgeheyê aram bûye lê heman dem da tawanên fêlbaziyê û sextekariyê berevzêdebûnê diçin. آمد بریف کانی، کانال آسمانی پیام، دهۆک.